Normal Kenyam ka nasyal kontin barwaj lingwasime. Ami be calling a bella update ke quick dana to come United States and chirodamat ke Israel and nyinken ke kumi Iran. Men targa gwasime bikon lo bana jelin kel ka do dan to keje. Ngai kondiale kume United States kene kume Israel shikene ga ke shikene riak enemi dongte mi jeng mi chiken re duaru mi shengene ku je ka jela kene respono bana jelin ka jen report me kure me tuoga nika jen shanka dokola shanya dangre badak ka pairo ronkin dangro jen dangre bakel ke ka tok pairo ronkin dangro jen dangre bakel kuramo shu dekpin chimenen konan chama chala serious ka chala international crisis ke chewe re wimon keliuno cheritin wan che nyoka mijeje kanyal ere kuramo charen yal dit chaka Houston ren yal toni karen yal tibuka na ka ka buka goten kontin chame chaka toten kurmi dit chi kurmi tot no ko kan mete yat ketin bogna karen yal book yat committee shall missile yat ka nadial alone me take cyber warfare taking economic disruption ko to wan to yark winmon ka jetama go gano benete wan ki witu wan winmon be ka yar ka je report ban jelinga no ngum to kor ki to gedi bukon diala ling ka jen larameni akan koloni am kajan kore mem lerora ma Middle East right now bana jangaje no an wala shanka wal wan ka pay diokron kin dangro widi jandangro de bakel bari podam bada je cholinkel ade guro de yanwa ke tour ni kene video ni duno ngai kondi ala kon lat korodien take a copyright issue mala tok so ko kujemo chan tour ni ke video ni chan ka bunyo ya kel bume longono de trode ka nyoga na kel duno ba mandan le roda be je lonka mala de je ka do dan dong de je lat je ke je men bi ngai kenyam en kuro to gan tama US Israel and Iran war me jen charo da paito chap paito ka jen pyro pai way yani no United States can Iran taken ke mar mi be mi te kam die no won karuntan wan and maramo we ka political disagreement take a sanction lat karodian ka teji Iran taken ke nuclear program let ken ke to talk to bej men yam kum United States men dear ken gaje mi cha political disagreement wo Canadian contin la ruling party pandien re which mo Canadian contin la right ken chen ken ke je so ku mala to ki United States jam no mi cha we ko chen ne ku ne je na mo la United States la ken be ken chonen ten kon cha bat bi ken ka belat bi ken be goro ne to bi kalwar amar dian gwasame chi kum United States mu kuka la rualo ne ke kum Iran ne ka gwaze dane chiwe te ka sanction to ngwande chala da kum United States ala jin mi shirek chelat na shengna da jeg don jira mi mala ko de ni ke jira mi mala ko la ja sanction lorgno ne jira mo chibu jal ki we dun ba chab markani ko ken ba point de elie da dana kwake ba je yar ko sha je bejek but tanat bodi tom ki de travel outside with dana tienten chimangai kon wi monto ko ken mi chimi je kila la ja sanction yelo de mo ba je kap chon ko ba en kon mi we du ba je yar ko mi te di jekt ledi no mo ekel amra dian go hasame men ga ken lunga kum United States kui lani minishal ke nuclear weapon en ji Iran tiken ke tichal ke nuclear program tilet ken ke Iranian ala men jega ke leadership Iranian leadership ki Iran leadership ne ko la civilian tele ka rek changa kel she Jiswell gwasmo she can ne ritual ke ji ranti she can ka gwanya la kwarkin leader ken and oken let ken nuclear weapon ke let ken met to dit ti cha goru mon kan met to walat ke ka jen Iran ajen do badana non rektun wan ke ja ko Iran let ken nuclear weapon met dit nuclear weapon kan met dit mi cha yot there we don't kill you there je your entire country there je dakkan jen mi cha yot so ku mo Israel no Iran che let ka met to dit ko ken me ken dit let ken ka ton gor ken obigna abiken ka nak shiot bigna abiken ka jaga jagwa so na me che kor ki ter che non kamdien
ko jo kan o shin na da jek mi je te mi la jene biane dial biya kanak so na mo she ter she denon kam win titine ko ci ko na gunga jan tamen wo ci ji ran ci kana lokaca ka koten wone ne jela Iran leadership ko ci aga jono yen nag yen ne kun kashi ane dial shaka kam shongo kuje moni ana bar ne ko la kwar kun ba ka delu dan ci kwar ken ci ka shoga kwar kon tin yan ka wujiran ci ka shoga ga no ngum de yen dictate kana ken ajen ta dan let rode ajem ne yen no chetini ke ne te la ji ran tong wande cha rodian barbare which du no te ne de chi rodian lon ko de ko rin bar ni de chuch te la civilian te tela mi lon kana kalene ka changa ke jengitin akan kwar kene to me te to no chi ji ran ti kan logo no bikan lat min ti dit bikan apel shu kume United States kan Israel shu kan goro bikan action bikan kan ka kuj mi kana money Chuji Israel kan United States government chuadon realika ko ken bikan kor bikan atok kor mo cha to ko bikan ni konti la jiwji bikan kan chejen ka kor mo cha lelen wo banan netin konti la kwar chi cha kwar ken ga chejen kor me lat ken ko ban goten konti no meti ditekten ba ka dil dak ko ngai kon diale biya ko la ngaje no ji ran melet ken mi je ga long biya ngach ka ta da na chicken wheaten content ga gulf countries bana right ni yo ka wheaten content chit kamanti United Arab Emirates ati Qatar kan wi diala ko ken bana ko je ga met no shu Iran shu lok an gwadamo ka chanja ndang do badak ka pairo ron kin dang ro jandang do bakel ka paiwa shu kuma United States kan Israel shukana tok ko wo bikan government dit ala gwada dan til large military operation teten ke gwada dan timit nuclear weapon ticketin shukana gor bikan ga target an target mo chwa Iranian military base kan missile site la gwada dan timit ken ditin chwa missile ka kan nuclear facility la techen kon tin time ken tiketin shukana gor kami biken ka tok kami dakan ka you agwata to you akabuk kume United States kana Israel kadur kon shadak kadur kon inteka Tehran dora to kiwita to tiken ke cities nitin one no awe ne ka Tehran you akabukan gwata to en gwada dana buga no gwada continent me kenti gatin en gwada ma sho kwar ki Iranian leader awene ka supreme leader wumi shala Ali Khamenei shwa je bugan gwasa mo ka shwa kanak ala ko dana toke Israel kan United States awa kwa gorje no the military capability dung Iranian bala week ka ba nuclear kan missile program ba ka stop ke ba ga capture ajan ta dan ticketin so na mo ajan andan an lero da ajan do dan to kor ka jena logji ran no bikan lan men bikan capture ka min dit te ku kan life nen ko kin ku kan threaten so ku ma ta jogo no you should stop developing nuclear weapon akan no ko cha ji ran cha ka book you can watch ka me ti dit along ya kul ngaje no neriti chicken eti go kide let ken ka dijja churan chuga respond you can missile ki meti dit you can ka dwech you can drone you can ka jak to wa Israel kan American military base tinta ka region wa ka buga kan kan targa ni jiran den kon bukan ka bukani US forces tin konenta ka Gulf region ke part of Iraq kan go diala content tinte base ni America tikitin shukan ka to kan bukan ka chiran chelaro ne na bakor mo beje chakor mo chejangok ka baro da gang ka kwarke na to kwarke jigan gang ni jiwi kan gor kan bagalin no kan ne ka bomb ne ka power janda na gor kan shikan diyar ka civilian din kontre wedian shukala no bine ma ka bine bok kametin kon shikan kala te chaga jugono shi ama shi ga lat gwada mo choto no bare nyala ba ka jak ajen mutuwa kor ga jen tam kalin kone chu United States ko shaga nyo mu boka ke chu kan nyo mu bokan goten kon tinte
Iranian military facility ticketing kan strategic location gotan kon gegen o dem ticketing a winaka oil export gota quantity jadin ticketing ala oil chitke ala petroleum chu ji chu kum United States kan Israel chu kan to ko boken ka chala do tama ala gota chop ke kini tila location ke target wacha ka hit kuma Israel kan kum United States alo goran jeno ba Iranian leadership their capabilities and war mutaka kamo ba je deal watch tekadien ko beneken big shin faili murai kona tama shi korsha dakpin ti weka middle east kelo and then chu kuma Iran ano chirmana nangi ken chikaro ira lakan obi ken kon en ram moment ke kuma mɛrkɛmɛ ke metke Israel bekana dilbo chu kan drone kan misal yu kan ga jak chu kan ga jak witung wan ja jak Iraq chaga jak goten kontinji US military base tigatin la goten kontinji ni ken tigatin muni dodi right now timishal regional war titin tam right corner anyong ninas online bo men kwal shole cyber warfare you know latke ruwaini ti shigo propaganda ti charen lot ka kwiko dan le rode so chanet wung tungwan chaka yar cha energy system nungwan chaka yar cha communication system nungwan chaka yar bo au telat ti au china betel coordination ka deni tin content ka Iran ko do badana bika na bikin ka nakaje mala rode janani are ko me la economic che jiya kan tam murai kona kajan ku ko re toga che global economy che yar ala economy wen mon kelu ko mi ci ko che tok ala liet la pe ko ga la wonial la roda yudniam ko mi che tegere mi ci to ngwado mo be jazan dana gorke de ren nyale de ga gerke je kan torbeli la widi ala ka yere widi ala konte mi de les mitale jat chicken de jal widi ala konte ke western world mitale jat be de chicken de jal but most affected place can gulf countries no tin right kon ko kwidi na tamen go cha yar chala do ne te ko gwam mi cha yar gwado me timachale Strait of Hormuz wajen aduwa ciu no wajen ko country ni wan ko kona ko bikan liet bikan ajek wi mon kelu do mo chaare alaka lo chira ke pipeline no wador wajen an gwadin ko wi di ale ko le supplies ke jat so no mo cha gwali do mo wacha je bok you know no so no mo mule roda awad right now right konta mi market chele je ka lonko chi economy ko te kan ni da ti ke petroleum ke o yala danan kokke so na me right now be global energy be je yar ano ka ngai kon yala no be korbu woni jan ka woni am so lat kon wodi chi win mon tam right kon ni chi jatti ko de che won yal oil price che higher che tel mu gwam le roda anyok mu economy che te ka consequence ngani to ina chicken muto kana ko ngai kone mi ci kolje to la take a humanitarian problem to lat Caribbean la take 1,000 people to be take a boat ka ba jo tere ko mone tike do badana bukana ka karen yali don bu do bo pen ka civilian so na mola to especially the content tin shing ka military ke tie ka military base what the qual target ko kan ti to lat ke jekti ni la go kan no biken benzigen kan lat god dan te civilian te tene tie ka ko cha bu ko ngach especially tankin walet kan nuclear weapon let kan gadel gore let kan gadel wal ko cha bu ko ngach mum le rot sin medan chalat ka Gaza a jamas so na me le roda kan yidi ko na che yarte murai ko na Lebanon wane te ngan che ka joj ka jen ku ko rame di Lebanon cha ka joj so na me wing mon ke liu share action di chejeno ta na chunkan ko de ran la to capability de je deal watch de me ke dial de ka deal dismantle ko ko kan ka threat wing mon ka jo dan chalat gwasmene wa kum United States kan Israel gor kan lo no de wing mon de la free of any threat wing mon de la free de allow mugwa den ne dial de ke chenga gwa
de ne dial de ka care ka humanity so mi chit kana me tina no de kor me dare we wonyam kamu we kan che we wonyam ki mu we tok ji Iran ngum bi kana lat ken di kwarken wa bi ka meti dida long ati cha bu long ka dakten bi kana lat ka bi na bi kan connection ne yenta bokan widial ajen min da alone me example mu dida long ko de ina ngaje no mu Iran mu we waya Allah ko be meti diti be kalat bi mon be chuje long je shi anen ka country into wana tema ene country chi wel waga US ken Israel no raje la ya boga yene to chagu jino jen win mon kelu chala rami jiek ko naka na nakan ka menene ken chen chaw gor ka mal chicken gor na metya ga long ya jogo no ala me kun aka wege ko chen ne kun je ka wo be win mon be aja da ko jen che tigrundu wan more decades tetanare ko mi chicken mene so right now am right ko ne ko ra tuoge Iran US war me gen a major international crisis ki e chon mudit ka win mon kelu gen a serious political chin kormi che yar che humanitarian bo problem che jago be benelo shi na tama so na me ko tuwo ko kodi cha military base ni nyingi Iran cha ka dak ke jikan chu kai akan sha gor no ba kai ba min je da na gor kan let kan e ba je wuj kake jen ta dan len ngwana rudin keje right now to kon wi ko kende libano de ren matin ba wi de tongo de kan nyodien ko de kan chonkel ke Iran kan nyot ko United States are very clear jen ideal deserve to live free cha na cha ga de kep ko bom mi ay jugo no mo je ga bi dealing na me je report an go de nyaa kel bana more update bana keling ka gwasen be of course ala bong na me de ngoda tin ngoda bokana la kan meje jak ne ka Iran bikan ga jak ne ka suwal wana wa ka bokan United Arab Emirates bokan Qatar bokan Saudi Arabia ka bokan ga men Bahrain kan wi dial kon te kan ka ke tin kon weekend ti US military base ticketing so na me mele roda kem be mi ci roda de lot ano mu wona we wonya mo no so na me jena na gor no de nyodie ano mi ramu mo mutaka trade don la trade ka dio je ka market ko ngai kon mi korje to golong ne de kon la kwag mala jiga ne de kon te trading especially ne de kon ko trade ka liet ko online te trading tetin so ne de to kan don kul benefit ka kor mi che bente ne de ko dor ko jekten no more ga longba no bu do benefit na reide ajen la yana ne la te tana chi gor no ba kor ba de kapton jen ne ni bokan jiran ba jigan go de ko de kapton ko gi gen wote kan ga capability no bi ka power bi kan nyot ka je ka cha ga jogno no yen ka yen sovereign country ba ne kun chwa ka chenga je ka chwa wi mon chwa chenga je so chi anen no ram di mi te ka kwaktun wan no mo gor nagna ano mi ci cerka ne de tiene kono te pinde di ne right now bokana ka United Arab Emirates dio je chaling pai na buk ci na bu gonde ko ken bon godi yala ti awudi ram me ram di mi kwich man dan lede so agenda na gor de nyodi na mo en biya te gamal ban je ka another report nyog